Mas nagħlefen nżur, inagħlefen il-lendam, imagħnesnek methlan, imdan jisan dimal mغرنط id-yusan għadfkin azal ithmni litha azul flawen akin methlan. Litha zwaraw تنميرت وإذاك القدشي يوكلنا الساعة هذا دياس تيسناد هادي نير دا مربوح ونبال أقبيلي وعظيم سوذم أمينوس يمين ساعة أنا غلا فنزو ماس الحسن ديالي ياك دين غلا فنيت نغلا فيه تميلوتي أدريد هادي كمل غاسالي يوظيف نكوني ورني حلال وغيفي على العقل نتدوس أضاء الزت وايض ونغلا ردي تركبين نار الزت وقورن متولد نولا أنا كي الحوت سمولا نزرع أنا كيف النون يغرفان إما نسن ياك ديمال نتللي ورنزوار ونقري ذا شون كنت نسعى أين وسعينا لوذي غيزوارن ليكسبيريونس نكوني نغراد سكوي ذاك يعدان زاتنا غفايا ولا غيشغل العقل ونتزل لا نسدو أكل أنزلوي يند يقوت يوكل دندو أديني بعد ويدك يقدشن دي ثمني لي ثان ديني ثان ميرث إلى السوسيتي سي جون باتيست عايف كان خام يتمليليت ياك ديما غناس نيس ديما غناسن بفرني معنا بغرفة كيبيكا ولا نكونيا نتسنى أمن ثنيا غفل الإنسان ثيتسنى أما كنيغ تيدف كان نوثنيا أقلاغيد غارسن وبغض سمحتي سولتي وكنا دينير تنمير ثم قرانت وبلوك كيبيكوا هاكن ميلان أبعدا أم قران ديكسن ماس ماريو بوليو أس نتلاثة ذي يونيون يعدان 3 جوان يعدان دي أوتاوا البرلمان كنديان يسوثر سود منصب زاد لي ديبوتي الكندا كملان يوكل كندا هذه يستعرف أما سونافاد أقبيلي واضيل أما سوزرف بوارف أقبيلي يوفرني معنا تكل ثمن زوز يدي روايا ذوك مضال ثميتنا الكيبك انشتيلات هو الجنة أما كلي تزوي الغوال نفدوس العقل نلا أمي مزورانا نتساويو ولنا ذكورا وننا ويني غادي يتسرون نزواريت نبويت اللي وياه نخدم الواجبنا في الجزائر مولانا خدمت يبضد الوقت يوكلنا نبنو إيمان نتللم إيماننا نخدم الخير إيماننا ما نبغى أنسالي ثمن تقبيليت ماشي نلا ميال يغرف النظام
نبغى كانت نشبو، نبغى انيليا ام نكونيا ام الجناس النظام هو كي زلف يول ولا غير تتكسر. نسوال انفنو الجزائر ديك سكواس 70 إوا كنا نستكشم أما ثيكتي نتوثلاين دي لسان أما نيكوفار تيكتيوي pluralisme politique et pluralisme identitaire culturel. ننوى سقول أما كلي مزينا إذا حلان الجزائر ننوى نبنو الجزائر سول زديين أما كلي تبحلا سول زديين ثقرا نفاد أكد نبغو نقدش أمين يشتحني ودرغاج نقولاد دايما وحدنا نتوازن عندنا نبغو نيلي أسبي دبوض أغارتين إذا من يزلن دي تسوت البركانت دينا النادم تعدم تيليس ورجين يوني تسنفك أتتعدين وتيكلتا أتنكزم قالنا أخاطر مثل غمسا 120 قمدانا أزكى دوغال تبنيت النظام الحارس أتنغم 1200 أدوغال تبنيت النظام الحارس أتنغم 12000 أدوغال تبنيت النظام أتنغم 1,000,000 سك قبايليين يوكل ونسدو لي راه غادا نكون الواجب لنا نحارب غف ثروالنا نبغى نبنو إيمال أزكى نتلليو أزكى نربح أزكى نتو درس يخلل أتيدير بنادم دي ثمورتيس هذي يبنو إيمانيس دي ثمورت قبايليت ماشي دي ثمورة تيفرانيين أما كا نحلد الجزائر تذكر غي دربارا أقلق نتسنادي تيمورا راه غي قالنا ربي نسعى ثمورت قبايليت ذا نتساف إذا ربي منا ذا نتساف كان يغيزمن راك تجمع يس يسين الدار يس ينتزخو يس راه يبنو إيمال نتللي تلويث القدار زالفن بومدان يثرونا يديثدو نخدمت دي تزوارا أموسو إثيمانيث نتموت قبايليت سيدة فلا نسوتر دي ثمورة الجزائر قد نضبر من الجزائر يوكنا قبلا هذا اللي لاقي انتمانيث نندلا ودارينا راه ولا ذوان نتوحقا السجل اللي من دينا ويرنا وسندقنا النح بضن 8 سنين 7 سنين الشيعات انتظرت لنا ياسن أثن سود منصير ثمورة قبايليت السوتون يوكل الجزائر أزدفك ثمانيس ولات تيكتني ديالكيس وكينا درنا والو خاص نسداتي ديك جرنانان خاص نسداتي ديك غميسان لي ليسيت انترنت حسبنا ولا شاء يبضد وسكواس 2010 وقبل 20 ابريل سنه 26 سنه 23 او 24 ذي فرار نافكيس التبرات عندي سنه تيكلتا دي سيام على 20 ابريل غدفك الجواب غدار موال نغمو لي نكونيا انا عدي غير صدرت النظام انسالي انا باب قبيلي واضح
نوان ولا تيكلتني باللي ذا بلوفي من تبلوفي نوان تيكركاس نا ونتعدى يالا ارتسدار تنظام يبغى 20 ديفرير ثمول تقبيليت تفكيا تايت الصوب دم ينوم دان غالبا داني وكنا دينيهم سداد يبالي ذاكيني كاث إن سوتور نفدو كينا دادال نزكان يوم لو 21 افريل نخدم يونو سراج اون كونفيرونس دو بريس ندامي دنا لو 1 جوان انسبت انا بدا قبيل واحد اسمي نسبت انا بدا قبيلي واضيل يبان غير بلي دوك ما بعد دوك مزروي نتا لسما كلمه تاع ورجي يسبت ديون وغرف انا بعد وعضيل يثمانيس دونك يلقى انا عدي غير صدرت النظام تركبت النظام لان لي ذا ساون نروح لثمانيس نغال الوفران مال لو دروا ا l'autodétermination du peuple kabyle. أزرف بفرانيمان يرصاد des statuts le deuxième congrès de Maki Devran le 9 décembre de Bouzgan للساحل ثلاثة الساحل هذا نكمل التغريد هذا ملي ننسى من خدمة ياكينكاس le premier édifice, la première institution, le cerveau à l'art نتكلم بغى الفقبيلي غير الزاد يغال ذنبال أقبيلي واضي يتكان يرصان غاف ومسو بفريمان وذا دينير ثنمير مزوران ثنمير لماسن ثنمير ويدي ديوسان وثنمير ويدي ردي سدزكا خاطر إذا رجنا زويد يتسنرناين ذي كواس الواس ذي كواكور الوايض كواس الوايض عرفق بيليم يتمن نسدو يتمن سوي نخدم نسو اليوم يتزورا لا كارت ديدونتيتي كابيل اني من ناسيونال كابيل انا اللي قبايلي يغال ولاش يكسعن الشيعة غير قبايلي امين لا يرفضن انايس سياسة وغفايا هذا يتنفل هذا فكر تنميرت انشتيلات وذاك ترفضن سياسة وإذا لا ترفضن سياسة والسناكيم ديا كان دي تزوال سميت نخدم انايا قبايلي ولا يوصل فيديو كيون ومذان يروح الودرار ذي قدفن يستمتع درابو انايا قبايلي دينا يسعداد اصغر في قبايلي ونصيب على ميدي ما يفك يخدم لا فيديو والسنة قاعدان الزهار بالسادي أكثر باتيس أسني ديال الثانية سم قرانت روح عرف الطاط لا ماجي جويف أرنان عرف قشوش اللي مخرجة رفدن أنا يا قبيلي صوضت السيجني أيا كيس فرح ويتراد يسا هي اليون سيدنا وداين يترصين تكلينا غير الزاد ومن بعد إمي قلا وانا يا قبايلي نمسلاي نكاكل ماس إلا دي أنا غلاف من زبوسان إلا دا نغلاف بمثاوي قال لي قبايليين ناس سامي كرم نخدم إلا نسبد ان بارلمون كبير تلا كان اون تونتاتيف اللي ضرب لقات وعدان
يخدم يسلمك تمليليت عندها عطاس قمذنن يتوسنن يغران يدي كان دي تمليليت نتوعبان عندها يتسبدل ليون وسقمو أرا يدون ذوك فيداكيو بجماع أرا ديقالون أرا دي سمليغن ويد يبغانا السادين يون وكراو أرا نتشاور قويد من زمان غاف تيكليم تقبيليت فكانت يون مسناو نمزرو يا بعدا ماس يون سعدلي يوكل هذه الحوغ الزاف تيكليم ورن حرارة ماشا أكيد دينا باس الحسن زياني un rêve, avoir un parlement kabyle, un rêve est un projet avec un calendrier. Gwakin, إلاقا خصمو نغاو نساو هذا إلاقا أنظر من مين على يبد البارلمان كبير كينا دونك نرفض يتكت النظام أسنفار كينيكاس ماس أسنوية منزوم بس الحسن زياني يفكد سعاد يوكل أسنفار أثنفدوس الساكي سودن أنصيب يرنيف كي يعمل un calendrier à des قار دي سيام الثقالة ونسقواس جوج 2017 نا دي تزوالة جوج 2018 le Parlement kabyle guinéen il aide يسم في مسفهم نطاس قمدانن لانو يدي قارنا منين لانو يدي قارن تمسكيدا ودن سوغالا الواي كينيكات تقبيليت اتفرن اي تبغى ديسم اي يوث نتو تسعة متاع انك غادي تخدم دي سيام 2017 début 2018 هياكين هادي نير تنميرس برافو وقل غدا يوكل ان ميوت تفافوس هنحتاج بزاف يوكل ذكرنا بلي يخصم النار ونسى يخصمن تيكون غير حملن ذا شو تلقى هذا النار يوكل ذا دينين بلي وإلا قررت تشطم دا لما انا خدمت هكا غاكا أثنى سنين سيبورا الدينت يرباون النار يفسنا نقراو نربي أكل مثل العام فقيت صغر نتقمت ديما النار نتلليم راه نبدو تاكو قالنا وين دي فكان ثالث ذا فوز يديرنا ميثقبيليس أكادي دينا يا كان اسمي نسبد انا بدا قبايلي وعظيم ناند وإلا قال في نخدم ودني نرى ونسعى لازال فاتيت نخدم ناند دي بوضار الوقت سي جوست اون كاستيون دي كالندريي ميم وين يبغى ثمانيت ماشي تيمونن تيسمو قبايليس ceux qui sont autonomistes ou fédéralistes je sais pas c'est une question juste de calendrier là aussi. Que ce soit dans le fédéralisme, que ce soit dans l'autonomie, il faut bien un gouvernement kabyle. Donc on a précisé la chose. Et demain aussi, il faut bien pour la Kabylie un parlement, que ce soit fédéralisme, que ce soit autonomie ou que ce soit indépendance. Donc le parlement est une nécessité. D'ailleurs, يقولون عندكم زروينا أثنسبب أن يكون أمير الفن النظام
Il y a des commissions qui seront mises sur pied d'هضر في لسن وإذا الذي قدم التسويات أدفكن لي ديتاي هذا قال اغتغرن نكيني ستيما ديو إوا ذاك يزمرن ندفكن الراي معنن ثمولين زدين يوسفديو البارلمون كبيرة كينكات بغيروا غناو أقبايلين أسنيا جالس ديما نول وتسجل ثلا وحدنا ساعكم تزايس في الأول في اللنا أكمل يون ويتوكا سلا غيرنا حالا وين يعزل ديما نيس يمنيس وين ينوان ثقمات يلها نكوني نساعد أقلاب يدون فكسد تكثيوين تبغى جالسد إيمان نون جالسد أفي ستيت يوكنا دنوس أخاب أقباليهم أكل مدلا أفوس دك فوس بغير هذا دينير قلت عنا نظن الفغا ضاري والنار خاطر يوجد الواجب لنا غيوكل أدنيني دا شك ضاغون والسناكيم أدبو مزيرين يفغي العقل. Le pouvoir algérien, c'est des instruments qui ont été de le pouvoir algérien est comateux à l'image de son président. وريزرين داشي الصباح وريزرين داشي تسمديث وريزرين داشي ديسميس وريزرين دا يسدو وريزرين دا يلا. Il y a un pouvoir fantôme et illégal qui gère l'Algérie. Nous ne voudrions plus, nous ne voulons plus faire partie de cette Algérie comateuse où les pouvoirs sont occultes et où il n'y a pas ni transparence, ni liberté, ni démocratie. La Kabylie a le droit absolu, inaliénable, d'être indépendante et d'avoir son État, comme toutes les nations du monde dignes de ce nom. Alors, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Algérie, خدمن les pressions, RAF, les policiers de Kabylie pour ficher et interpeller des militants kabyles. أي سلطان قبيليا السرموال يولي كرهن يكون يكرهن يولي يكون يعزلن يولي يبغان ثروان وين أكون ترقم أخاطر تخدم البطل ذيكس أخاطر ثروان غاك ثروان وين وسعي مرزف أتخدم بالبطل ذو ثمة النوان ياك ثروان أكنيسي ناوين سالح في وما ندعتي ماشي ذا نايا قبايلي أنا السناديم قويدا ريكشن دا الستاد ما تيدير في الدنا غادا ماشي لي فاليز ديال لي دوانا السناديم ما إلا درابو كبير غادا ويدي نقن تسوتن ويدي تاكلن ونقرنا لهم راح في السنيد ماذا نايا قبايلي وإلا قال هذا ديفاد أيكي الصلصة إذا راكن صلصة في اللون أتلفزن المنون وتخدم مرة أيني وندقارن لقيني أنا نفطر لقيت ثلاث نون ثمور تقبيليس الساد غزكا أداوي في موننتيس وين راه يخدم الفطر ديكنا غاشي ياكل الشفون وتسغفر أوال إيه راه غاية الدوث
d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre télévision. Au Sénégal, donc, chez les militants du MAC, où là, chez Sigoud il y a un militant et des fans de la convocation. C'est chou. Nous connaissons ça à Ferwa, Bourara, Ferwa, Yaman. ولا شي تنيفن إما ناس من النار ذويذ ريوضنا الكوميساريا أسينين وي je suis du MAC et je suis fier de MAC. Oui, je suis pour l'indépendance de la Kabylie. Vous voulez me tuer, tuez-moi. Eh bien, nous sommes oui, des policiers, des sultanés, des saoulins, et qui n'achètent comme Kenson. Nos militants vont dans le sens de l'histoire. Ils assument avec courage et dignité leurs convictions. Je tiens personnellement à leur dire toute mon admiration. Et je dirais que toute la Kabylie est fière de vous. Continuez. هسه نبدا اسولف امنزو وسنفار ضمنين البرلمان الكبير وروثد سنين بلي حلاوكيك لا سنفار والسنة وقبل هذه فاك البرلمان الكبير il y aura le mémorandum que nous allons, que l'ANABAD va adresser à l'ONU pour réclamer son droit à l'autodétermination. Il sera envoyé au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU. Il sera envoyé à l'unité africaine. Il sera envoyé à l'Union européenne, à l'ASEAN et un certain nombre d'organisations internationales pour dire le droit de la Kabylie à son autodétermination et nous espérons que nous aurons les soutiens nécessaires à travers le monde pour que ce projet pacifique, légitime, soit et devienne une réalité. Après le mémorandum, il y aura aussi la Cour de justice kabyle. La Cour de justice sera chargée de faire le procès de l'ensemble des crimes de l'Algérie contre la Kabylie et éventuellement des criminels politiques qui ont donné les ordres de tirer sur nos enfants ou d'emmener nos enfants en prison ou d'ordonner des assassinats d'opposants kabyles. La Kabylie ne permettra plus à personne, quel qu'il soit, de vivre en toute impunité contre les crimes qu'il aura commis contre la Kabylie. Nous avons aussi à mettre sur pied la future Banque centrale de Kabylie. Nous avons déjà créé le Fonds national de solidarité kabyle. Peut-être qu'il va devenir le Fonds de la souveraineté kabyle. Et nous allons nous confier à des femmes et des hommes qui seront chargés de vous approcher tous pour donner mensuellement une obole de rien du tout. Symboliquement, ça a son nom, mais quand il y a le nombre, ça devient une force financière extraordinaire et nous aurons
à mettre des banques un peu partout à travers le monde pour faire fonctionner cet argent, il fructifie pour donner de la puissance politique et financière à la Kabylie. Nous aurons aussi besoin, sur le terrain, d'assurer la sécurité des villages contre le terrorisme, contre l'arbitraire de l'État algérien, d'assurer la sécurité des individus, des biens et des individus, mais surtout des individus, des personnes. Nous devons absolument mettre sur pied une organisation d'ordre et de sécurité. Nous ne mettons pas sur pied une armée, nous sommes des pacifiques. Mais ce à quoi nous ouvrons droit, ce dont nous avons le droit de mettre sur pied, nous le ferons. La marche de l'histoire continuera. Nous allons doucement, mais sûrement. Et nous arriverons. Et plutôt que les régimes algériens ne le pensent, le régime qui de toute façon est voué à s'effondrer un jour ou l'autre. Et déjà, si ce ne sont les États-Unis et la France qui maintiennent artificiellement debout ce régime, il serait déjà tombé. C'est juste parce que géopolitiquement, la déstabilisation de la Libye, du Mali et du Moyen-Orient, de la Centrafrique, autres, font cette déstabilisation ne permet pas de démultiplier les points de trouble à l'échelle internationale. Mais son jour viendra. Il faut bien que le monde soit plus libre, soit plus respectueux des droits, et surtout, à commencer par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la Kabylie a initié la voie. Il est la première à aller dans ce sens, à le proclamer, à le dire et à le démontrer devant le monde entier que nous sommes déterminés, décidés à aller et arracher notre droit à notre autodétermination, notre indépendance, sans verser, sans tirer une seule cartouche. Si, par malheur, la Kabylie venait, bien sûr, si par bonheur, la Kabylie venait à proclamer son indépendance, et si par malheur, le régime algérien use de la violence contre les Kabyles, le peuple kabyle a le droit à la légitime défense et à se battre pour préserver la vie de ses enfants. Nous souffrons sûrement de moyens, nous souffrons de manque de moyens pour construire un peu tous ces projets. Et tout le monde sait que, aujourd'hui, on le dit, on le redit, savoir-faire comme nous le faisons est une très bonne chose. Mais le faire savoir est encore mieux. Donc nous avons besoin d'une télévision kabyle, destinée pour la Kabylie et pour l'indépendance de la Kabylie. Nous avons besoin de radios. Des radios, actuellement, nous pouvons en avoir sur le net et nous allons les mettre en fonctionnement dans les mois à venir. La télévision, ce sera, grâce au système actuel, et nous n'avons pas besoin de grands moyens,
puisqu'il existe Dailymotion, il existe YouTube, il existe pas mal de messageries qui offrent la possibilité de diffuser en live et puis en replay l'ensemble des émissions que nous aurons à faire et nous mettrons sur pied des responsables avec Monsieur le Premier ministre Hassan Ziani. Nous allons nommer des gens pour porter, pour que cette télévision et ces radios fonctionnent aussi bien depuis l'étranger, mais surtout depuis la Kabylie, que les informations circulent convenablement. Mais l'autre mission que nous allons réaliser avec la nouvelle mouture de la NAVAD, avec M. le Premier ministre, c'est de nommer des ambassadeurs kabyles. Dans tous les pays où il y a des cadres kabyles qui militent en faveur de l'indépendance de la Kabylie, nous les nommerons en tant que représentants diplomatiques du gouvernement provisoire kabyle de la NAVAD. Et il leur appartient à ces ambassadeurs qui, lors de leur nomination, seront encore accompagnés de lettres adressées à leur pays d'accueil, les informant de la qualité et du statut que leur octroie et de la mission que leur octroie la NAVAD. Il y en aura, par exemple, aussi bien à l'Union européenne que dans les pays de l'Europe où il y a ces cadres, comme il y en aura aussi bien ici, un représentant auprès d'Ottawa, mais un représentant aussi auprès des Québécois. Il y en aura en Amérique, aussi bien auprès de l'ONU qu'à Washington. Le travail qui nous attend est immense, mais pour cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Nous allons de l'avant et je vous promets que le jour de la liberté du Kabyle, du peuple kabyle, n'est pas du tout loin. Unissons-nous, soudons nos forces, mettons nos moyens ensemble, comme ce Parlement auquel vous devez tous adhérer. Et le jour s'approche à pas de géant. Je vous remercie.